takole video o Samsung laserskem printerju ML1915. Prvo, kako se kartuša ven da, se ven potegne, komplet, se noter porine do konca, kartuša je noter, zapre. Tule je predal za liste. Se vstavijo listi. Tale so nastavitve, oziroma kjer format je, se zapre. Računalnik, printer je preklopljen na računalnik, na elektriko. Tule se pržge. Toner je noter, papir je noter, nobena lučka ne utripa. In lahko dejansko začnemo z printanjem. Printali bomo, pa nekaj bomo sprintali, kaj bomo sprintali, eno ne vem kaj. Nekaj bomo kar pokazali. Eno sliko, maker eno sliko. Evo ja, tole bomo sprintali. Takole, printer se je pripravil. Tako da lahko začnemo. Tako se poišče, kva si že ti, Xerox, Epson ni, Limax ni, aha, Samsung ML, evo ga, natisni. Ja, malce rabi, da takole. Evo ga, črno-bel. Črno-bel je, kaj te je, tudi to je v redu. Sprinto, luštno, brez kakve ekstra napake. To je to. Smo rekli, to se odpre, to se ven potegne. Noga, ko devate noter, se odpakira, se malo potrese, drp naredite, ga nazaj noter taknete od spodaj, noter porinete, zaprete, predal odprete, date papir noter, tudi če že prej bil nič ni narobe, pa delate. To je to. Gonilnike imate na internetu, vidite sam pod to oznako Samsung ML1915 download driver. Vam da ven, driver je naložen v parih sekundah, odvisno od računalnika, eni traja 2-3 sekunde. In lahko kar začnete delati. Preklopite na USB priključek, na računalnik in to je to. Na štrom, klopite in zadevca laufa. To je to. En fuck opasal.